Masantun kabosan si Kayuro Gugaw, siya manaya sa maestrayo natin niya agaw, Teacher Annabel. Sa aralan tayo, Jad Mapi Health 1, kumatong markahan, Motion 1, sa ipamagatuot, panloob at polusyon, at dagam. Nipapalugtuya, Jad Most Essential Learning Competency, at describes the characteristics of a healthful home environment. Amtan tayo na sayan motion at para dyan panagpangat, ni paakar at panloob na polusyon dyan dagam. Ayaw at mansisilbin gabay, kung paano natalusan nyo yung maong susungagan, kasumpalan tampian na isagawa sa panloob na polusyon at dagam. Sakop tuya, modulya, nanduruman gagawaan. Kasumpal mo aralan iyan module, naaralan mo saray ay manuntumbok abangat ng kitma. Nakakabatan sa saray sengagan at polusyon at dagam. Sa kumaduan kitma at naipapagas sa kasumpalan o dino, epekto na polusyon at dagam. Sa kumaduan kitma at naipapanan ng so, dugan panangasikaso na dagam. Wala tayo natin at subukan. Basaan sa balikas. Aral niyo saray litrato, idrawing at diling papel sumalikat ya lupa, no ayag at mangipapanang na malinis, tan maayo siya kapaliber-liber, tan maarman niya lupa, no andi. Natan ugugaw arayaman so litrato. Ulatila at unan aaralan. Say pamagatuot, panloob at polusyon at dagam. Pawilan tayo rami inaral tayo. Sayan module at ipaakar at kaimportansya na parad atik laman na pagya naaralan na saray ukugaw sudugan gagawaan parad abig laman piyan na alwaran sa saray sakit. Tan naawalaan na biskag, yalaman at sasay ukaw kuno yung mabiskag at maplas siya makanunot at saray gagawaan tan uubatan at iskwilaan. Tan makagaway marakep at panag-aral, pigagalaw, tan mauksoy makapila at saramay nanduruman aktibidad tan arong ni. Anto kasi sunayaring nagawa at laman tayo no agtayo isipon sudugan pangkabigan na parad abig laman. Tuklasan tayo, tutumbukan. Basaan sa sitwasyon tan piliin sa letra na tugan ubat. Isulat at dilin papel. Unaan, anang nang mon marutak sa loob ya abong yo. Anto sa napagkyagawaan mo. Ayaman sa litrato. Sa ipagpilian nyo, A, nang mo tanigalaw kala. B, untulong at panglilinis sa dabong. C, mangkalat ni nadakal. Say kumadwa, anang nang mon akatiwang wantan akalukas sa saray, produkto ya walay chemical at abong yo. Anto sugawon mo. A, mampatulong kaya ligpitan mo sa ramay produkton walay chemical. B, taynanan kulan akakalat. O C, ibang takot arap na puwertad abong. Say kumatlo, anang nang mon namamagaan iray bulubulong na tanaman at lub na abong. Yan ang papabutel at titnaan. Anto sugawon mo. Ayaman sa litrato. A, puturon mo lang may tanaman. B, salog ng piano na bilay ni may tanaman. O C, ibang taklaad, basuraan. Ula tila at surian. Say polusyon at marutak ya kaliber-liber at sayang kaliber-liber at kaiba at saray panpolusyon at dagam. Say singagan na panloob na polusyon at dagam at saray manuntumbok. Asawok na sigarilyo. Asawok na malalapo at kantilatan insenso. Asawok ya malalapo at lutuan tan saray asawok ya na malalapod kakanan ya at tagtag. Unta matad pa nagamit na spray na aguyat tan saray insekto. Tan saray agagamil ya materyales siya walaray chemicals. Tan say dabok ya malalapuod paway.
Tansurin tayo gugaw na say panlob na polusyon na dagam at singagay, sakit, allergy tan makapandi na bilay na tuo. Nayari mo't iya malalapo at pakadaral na sari organismo ya walay bilay na singa ayop, tanaman, tan arom niya walay bilay. Sarayama sa tutong bukon piano na iwasan so saray panloob na polusyon at dagam. Unaan, ugalian ya malinis sa saray panayaman. Sakuban ya maayos sa saray produkto ya wala ray chemicals da. Ang taon sudugan pa nag-usar na ya saray produkto ya wala ray chemicals. Iwasan sa paggamit yung spray para at sara insekto. Iwasan sa asuwok na sigarilyo, kandila, tan insenso. Umpian mangyan na tanaman at loob na abong, yung mangiter na preskong dagam. Payamanan tayo sa naanta-antay sayang kapuasan. Tutumbukan sa panloob na polusyon na dagam at makapangitar na sakit na singad saray ang tutumbok nanangan iralitrato at hanay antun kasi sakit so na ipapanangnang na bawat sakay. Pili ang susagot at hanay B. Isulat sudugan na bat at dilid papel. Arayaman so litrato tan arayaman so sakit. Nunutan tayo tan at tayo lilingwanan ugugaw. Arayaman so tutumbukan. Nang nangan iray litrato, isulat so sasagutan at dilid papel, so litraton mga itar na panloob na polusyon at dagam. Arayaman so litrato. Ulat tiladjat gagawaan, tutumbukan. Paano man alwar at sara epekto na panloob at dagam na polusyon. Isulat at papel so T, no duga, tan M, no aliwa. Naan, aga dapat panggalawan so agagamil tan produkto ya walay chemicals. Kumatwa, iwasan suman sigarilyo at loob na apong. Say kumatlo, panggalawan iramay produkto ya walay chemical. Kumapat, dinisan niya regular sa panayaman, piyan iwas at tabok. Say kumalima at ugaliin niya mga naprutas tan pising ang piano aga sakitan. Ulat tayo at pabulaslasan, tutumbukan. Nang nangan iramay litrato ya walay chemical ya naalmo at loob na abong. Mandrawing na po puso no at sasagutan at papel no ayat mangipapanang no sare bawat pares at dugan gamit tan idrawing subilog no ande. Arayaman ugugaw so litrato na produkto tan agagamil. Ugugaw na tayo sayay kaaruman niya gagawaan. Say tutumbukan tayo, antura sunod pagyagawaan ang piano na iwasan sa panloob na polusyon na dagam. Isulat at sasagutan niya papel, so check no maong ya kagagawa, tan X no ande. Unaan, itupot mo atong mo no so anto sugawaan mo at saray gagamitan na produkton walay chemical. Kumadwa, mampuon na plastic. Kumatlo sa kuban niya maong susara may gamitan niya walay halong chemicals. Say kumapat, man sigarilyo at loob na abong. Say kumalima, ugalian niya malinis sa loob tan paway na abong. Sanggunian, K-12 Health Curriculum Guide, MACE 2016 Competency, LRMDS Portal for Images, www.google.com search, Indoor plus Air Pollution, and PRMD, kahulugan ng panloob na polusyon sa hangin. Indoor Air Pollution Definition,
at sa mga sakit na pwedeng makuha sa panloob na polusyon sa hangin. Siak manaya si Teacher Annabel, maestra Yunatan niya agaw. Salamat and God bless.